بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الله يسبق وهرد زادين الوزباء الله ني مسلمان تلاق أقبته مسلمان تزكدر إلى سيوالو تزكدر إلى تهب دجال الدير إلى الله ندور قدر بيل محمد إدوغلا أمت لردر بيل صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى زمن تزكى زمن تدور قدر بقار مسنزكى مسندور قدر بقار الله ندور قدر بته مسنزكى ميجد سبدين لوزبه كنزالك بعلا دور قيمير ميجد سبدين لوزبه جماعة بره بعلا دور قيباري سبب بره بزكى دور قي تلقن باري سبدين لوزبه قيامة بره سنزكى دلزوي باري سبب قيامة بره مسلمان تز مسكين تز حجله بوبيل خنا رقاي باري سبب الله رسولي صلى الله عليه وسلم وريبيل حديث مزه بالنسبة اختار كي دور قدر بته زمان تزك سدين لازبه إيش رجب وزرا دور قبر بالبات سدين لازبه حديث مزه وكيله بوريله وكيل بات سويش صحيح حديث مزه حسن يدوب حديث مزه وكيله بوري بيسكال سبي خلا حقيقة سكام تسكال دورشا ولا سبي عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان الله رسول هيوك رسول الله شعبان بازي كمان إنسال دبر رسول هيوك فإنه كان يصوم شعبان وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا سرواية تزبك سلبيل شعبان مرتسبيل الله رسول صلى الله عليه وسلم سرواية تزبك لسبي كامل كلايك مرتسبيل شعبان مزن متفق على الحديث سبي مسلم بخاري وربيل نساء الرواية تزبك سب كان أحب الشهور إليه أن يصومه شعبان وعلى دقاق قويك الله رسول صلى الله عليه وسلم شعبان صبره كان يصله برمضان رمضان مزي كبار خلاص قبقار رمضان مزي صديقة رمضان مزي كبار خلاص قبقار عن أسامة بن زيد قالت يا رسول الله ما أراك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذلك شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة نونيرا وكر أسامة يا رسول الله نونيك هيا دعا دور سلة سارة بودرزة شعبان بديزان أهل إلى إبهلا الله رسولي بكار إخواتي بكار خنا بات سبي عمل تودرسي الله شو علم خلق أقول الله شو نام ديقول يبكار دل عمل أبو سلة نور دبو سلة إلى بوليخ شعبان بدز سبي إشراجة بز لحقزة مجيبة الباهلية وكوي كنا دون بوليس سنال دوديشتكا يا رسول الله دوديشت وزيك البوليس أبي الله رسول صلى الله عليه وسلم شوكي بقر باهليو الله رسول كيلا إليون كر الله رسول شكا صلى الله عليه وسلم توسبي كيلا لك الله رسول شوكي بقر صلى الله عليه وسلم سنال حال ورسول يقر سنال كوس ورسول حال شقول ويتزول وكي بقر فقال يا رسول الله أما تعرفني حنين والحرل حوالر وإليه بكر الرسول صلى الله عليه وسلم قال ومن أنت تسيرها يحلي بهلا قال أنا البهلي الذي جئتك أعمل أول سيسيل دوس وكبيل دوس هدي وكبيل أحباهلي سيرنو إليه بكر قال فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة سني ورسورة دهو جاگي كوتشال جاگي أدم سيرغا سيس إليه زاد إليه بكر الرسول صلى الله عليه وسلم قال وما أكلت طعاما مذ فارقتك إلا بليل نوني بكر مركز الحبر كن بكر هزك دك أريك هزك يهيكله دويلا هيك حبر كن بكر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذبت نفسك بكر حلق أرقل هنا عذاب إرك ديلي بكر
ثم قال صم شهر الصبر ويوما من كل شهر. Örbe alay bukar vazne sabrula vaz bukar duut salaba dize hudud se bukar har vazize kat sabarira dubur se bukar. Örbe bukar khine zidni fa inna bi quwwatan in tsawara bale bukar dila aqlab aqlemne. قال يومين إلى بكر سم يومين كالبر أرتي بكر هير إنصورا بر حابل بر أرتي البعلا هير إنصورا بحلا سم من المحرم واترك سم من المحرم واترك إلى سم من المحرم واترك محرم بزك حرام لا بزريزك سويش حرام لا بزريك دورتي هاي بالته دورتي بالته حبلت وشال عاج در لدار حوله حين خبر الله رسول صلى الله عليه وسلم. حديث حسن صحيح مسند أحمد زبرله. أفضل الشهور قر حرام لا سجيختي حرام لا بجرز كبه لا درقي محرم بات سبقر دوسلت سيسل بات سبق ثم رجبت سبق ورش نشوف الساعات ليل ثم ذو القاعدة سبق ثم ذو الحجة سبق. في حديث الرواية تسبق لسه ثم شهر الصبر وثلاثة أيام بعده ثم أشهر الحرم تزدو برتسيل وكسر رسولنا وقوله بأصابه الصلاة رواية تسبق سر دو حرم مرتبطر دو برتسي دو برتسي باتيل وكله هنني دو حرم مرتبطر دو برتسيل وكسر. وأما يخيغون رواية ذكره حبل تويتشل خبر له دورة ورثة دتر دل تبيل قال العلماء علمتني بكر ابن حجر بقول سفته الحديثيات بوجزة بالترابلت دورة ورثة لقربري بلوكر لأنه كان يشق عليه إكسر الصوم دورة قيمة ريوكر يخكى وصلك كل أهل دورة زعيب وشل ريوكر حديث الحديث بقول أنا وأما وكر قين حبل قيس وكر لبيل دورة نرا فضيلة إخرى دور قدش سبينه إخرى أحبس دور قدش سبيله بقر بقول له سو حديث معنا بيان بري زمانه. هنا زبدنا وزبه إخلا هكذا اختي حديث اختصاري إخلا هكذا دور قدش لهكذا زايد حديث ملير زايد حديث مش فضائل العمل تز قبل ديرت سري اختنا هن هذا الشراء اختي حديث ما سر اختلا هكذا سران را اتني بار دوبسني خمس بار دوبسني لهكذا اختالك حاول بار أورغا دوبسني لهكذا حاول بار إلا دوبسني لهكذا وزلا اختالك داود إدواغل داود سر بهلا درقة داود سر داود إدواغل سبي صبر دورتشي صبر هرتشي بله إيش رجب باز ديكار برله نخا أوبشيدا كده حديث ما أختير إيشال عران شو ديكار ليه شو فضائل شو درقة دشرا اختلاف إخساب دين وزر إخلاء هكذا تمام هنا همش استي يقوله هانتلا هكذا شيلزا إن شاء الله هنا أياك ديكني لا خلا ضرورة لا هنا سيكال إن شاء الله شيلزا لب هلا إسلام دينزا سبوك وصبلا خلا هكذا خلا سمان باتون لرا كمان تنون دولت تختور تلارا هنا سيكال همش استيقوله هز كونيلان أول شيء لرساقس من باتا سيكال سبني الله رسول صلى الله عليه وسلم الله رسول سكر ديك هيجا قبقر كديكني على كدنيا لغينا غيوكني ديك هيجا قبقر اختارك الله رسول صلى الله عليه وسلم كديكني الله ديك أصحني هيجا قبقر الله رسول صلى الله عليه وسلم اختارك ورلا سبي الله رسول حديث صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها يا الله حني بركة بك الله دل أمتي السول الله أرغزيله الله رسولنا بقول الحديث صلى الله عليه وسلم الحديث مناسك الحج له إمام نووي له جزء له بيك له إخنا حتى خبر وقت بيك له سه سواد شو قصول دي درور خلق حديث كل عمل بالله سواد دي درور خلق الله نبارك بك حقله سنة لماس انتبر له خنا وب له خبر وقت له بيك له خير إنه إنها جنبر بالشهر سبيق اختهالك دين الوزبة حال إخسقال كبر بسبب دين الإسلام حال بيجبر بسبب
Qaya bayke unila daqal zarul tesar ihmela soğla iznila aradışla İslam dinize xulal manfaat sabi hatta ogar halifa dekari rehale xulat tise kuti reşit rehale din İslam'ze akva dehave alakalı zamana ukhuna zamana reşit diribgar Ömer Asab Abu Bakr Asab radıyallahu anhu Allah Resulü dünyada ki tehkim hele soğla zamana Ansar tela Banu Saidat hukuyla ha ukebikile Abu Bakr Asab dekor var biliyor gar ihmala halifa varle ukhunte xula tereşine ve ashabten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem akval dehave alakalı diribgar vaazı bir alaka akval dehave alakalı diribgar İhtihalike daqal dur kardeşimle dikilesari soğla akval dehave alakalı kayle Allah'ın ursule berha bakay ki ule kalaka dehave radar alakar tammanle hecra ömre radarne ona kun muzbirle bulle sabi kabizul hadis sabi bulle sabi dinlazbe nişan layıklı burar yüksek eken nişabdak ez siz bunaylan sekal burar alim te kay işeş bu sekal burar sabi alim te bu kula kay kalahvese Jowlek kay kalahvese ukuna sekal burar Tohtur tera Osman dinizara iki gahe bu tahar burar tohtur tera yara Osman tela kapır tela uçun tera vallahi bikili kay hasabu yar burar İstek asabinazve lebilla dünyala dinanera lebilla Müslüman ter Müslüman ehentera tohtur tera lebilla sabala sagat selize kan gaybu koy masalsa dinazve argiki kayıknila Haslara biştate kunla adam te argiki kabika argiki obizes beslana açıkla beslana beslana sabdinozbe ses kunaylan ihmala arqayna bukar talabirisa bukar bir haqqi bir Allah Teala aqqusa berhe وجعلنا الليل لباسا Qurayza ayetler takidak ipte subata ile hantla haqizdak ipte Allah Teala dusaqız vamşaqaqız duya bak akira okor Allah subhanahu wa ta'ala hele bak akira okor adil za qismanda maişat vara qismanda okor okor bari okor Allah subhanahu wa ta'ala rakhli khilhal vara din elemul var öldüren şunu elemul duz öldüreni xmandan şunu iksak eke sadece qayğı bir ara toxtur telara cümle Yalaka vurulla sabi daqal zarul telebkar biştattez hatta okor cerhu koy iştal okor duya qayak kalkule atvari sunala hand hemale iştal cerhu kulesay hatta çakalay zayız urekhile bil vurulla toxtur tene Örixtahalike fikri uknili sekal bahnili sekal bahnili iha zaral kulesay qayak kalkule hand at hava aqnini Örixtahalike qarqa jigerdeşiz xula ukniliz İşte xulaq niz ixiz ahal xula zaralu galbu kusar doktorte İhtihalike sab tapalnitenni побочный sekalahan uqariq asasiyat uqar asasiyat maana sabi sab fundamentle bu bil sabi emal agar biştates ixuna sekal sab gardinazve kabil kulan qayabay ke sugdibay kabil kulan şori sola bakal ushkoz bakal madrasaz bakal qoyhu kulasav kabil bila sekal irgulayan biştaten dinlazve hanti jesa ya telefon te çora televizor te çora dünyala gay çora ayabay ke kabil kakne dinlazve xulal xatasam inşallah zaralsam inşallah nişanı bişte tesviri hatta xulavay balağlı bile adam ne var xla yeri hal saat sika urçama saati ki bay ki hant biri saati bakar balağlı habil adam ne urçama saati ki yetnuk kere saati ki biri saati hayır bişte telefon te kida akile لا رخت دكتور تلا إخته هواني كاسب تهنا دين لازم إخته كاسب تسرى نشاف أحتهلا نشاف قرقاشرا إن شاء الله بيشت تسرى أحتهلا كاسب تدين لازم إخته إن شاء الله هديلا وقته إن شاء الله خاصة برختير بزوجته ورجعمل يتصل دولة كهي وكو يدم شيش وكو يدم وريهوري بكار ورسولة بيزولة ورشيبيتله بينتله وري بكار Din lozveli sakın asbir ehra sekeke ve ama kadikne alaka dünyala sekeze fayda hebr lekina dinleyze karat hebr din lozve kadikne alaka balera dinla sekal
karhat yaburar. İhunte çümüyle tahartlar karhat yadurutera. O ama işte gaysal leliralarte viştatez örvel ani göle kahebil kule bu tez ihtihalike duya virka kuttezat ana görüşeki. Dinla ilmula ile vurar, dinla vaazala ile vurar. Yer o kebikle dinla sekal müşavir biri vurar. İhun sekul tez dinla azbe. Karhat ehen okar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem qayabay ki kon sabar okar. Kadihne dehabara habal paylat sapay okar. Bu bihaler okar. Allah Resulü darip sallallahu aleyhi ve sellem. İb okar, haşay okar. Dehabay ki ad akibte okar. Saralte dehabı darlı kabih konu okar. Ve amma okar haşay dehabay ki ad akibte okar. Dehabay jasajay okar. Dehabay ki ad akillerse dehene. Dinozve harmeli sunekla gaylerte sare. Her sek eke suneke balı ki bil sek ala levisab dinozve. Ya Allah, Allah ne akriga ve Allah levisa qays. Hamad var ve sayra zir kusek al barakat musabra. Ya Allah, ihtahaleke ihtukentelara çula vaada bari bir tahale eke hele vaada bari bir tahale ekes qayğbar edin özbe tukentelara ihra paradak buzaqas qayğbar et çasek eke waqilkina leri lösek ulte dal hedik aqale lebila sistema bal hebik aqale levsa qays qiyabur edin özbe levsa qay udaqaya levsa qay udaqale xona paradak eke xona kabiknilike xona çaratsak utekera levsa qays ujra vurar me muzura edin özbe taat hukuyana ibadat hukuyana edin özbe dehavayne izrulle qurayne uçule ya dub urtsule ihunaz dekal bu koyana taat bu koysa dinozve o şey halk isman patlıca albarale ihikem khulat atblehana niyet sahibi akle niyet var dinozve Allah'ın da niyet virehra yakunsekal taat kelcur olsa be adam tes manfaaturi taatrle adam tes manfaat hebre yes bu bil kunt taatrle dehavenirle dazanirle Qurayna uçule kidildur qayib hele ye inni bari bilsek al urhes manfaat urujurala ihunat adur qaysab qadinozbe ihmanda urshav heva qismanda ihuna niyet varla harik kavike samad bir isminare ekisli otuken ihtihalik saqa fikriduk ahle qadinozbe sane baris urhev raqsak alne ihsak ke inşallah rahman qayği bir raqsak ahzara ihtihalik dinozbe Maşin terek tukentela hadik açı zamana ihra vaqi galbur sabi çat burşa hev qisna qaça qis sunal merbar gile bara haraqla balara bidak gile an hazır aryo gal qaça ila aryo tar burani ukhun hevara qis tanbih var qis khrahamusha qisul samni और इसक एक करा इंशाल्लाह रहमान qayği bir adin lazbe İxun serdin lazbe her sekal İxun serdin lazbe leriyle sekal tenuşan din bu sekal arğas mahanda sekal arğas ansabe sistem nişan arğas anil din bu koy taat bu sekal dündin Allah sekal balera niyet varla Allah mahanda ile barala ah taat sabi hatta Qur'an uçnekim xo taat sabi siz kunaylan adamız manfaat ur nivanda ihtihalik adamız zararlı khusakal kunun ezekabe Allah khulal kunasabe khunasa dinozbe qalbar gicha shukne batsa adam ur hal taatike vaqt bir Allah helal duhnara hay Qur'an buçira her al hele bistatek her hele qalbar her hele ihtirajal qaldaylen duşanışa ve ihikem hayra qulasabe ana yağule lasukule sugdiye bayke Lazı kule, bişta tekrar her hele, kabil kule bişti, abizule bişti, ihtihalike her de hebale yara, ihayri anüle, işayri anüle ve la dur kaysak adilnaz ve taat varış düğü adamız, khalibarge ke her ile, khalibarg var kule, khalibarg bir kule, khalibarg ça var kay ile, khalibarg urke akni bar ile, ihbani sabdinlaz ve Allah kula taatlı bu seka. İxvanda dinozve her meli sunalı merbedes ansab dinozve çaseka ki insabar ala ahbesek oynal kirari sabe İxvanda dinozve Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem qule duhna ukar qalbar ki çal gayuk ibkar qalbar çal aqib ibkar hatta qa duhna birisek abaqli biri Allah Resulüne azan abaqib oyzul meclisle araşi Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Vurilla sabiqsek ahzara İxvanda dinozve
Nişanı hankilerin zamana masayız. Hanki vurur adamla. Erase hankila. Uzulasa adam için. Zamanki görese ahis haklı koy. Ula ara dehebeke dehemen nereye sünnetinde nereye? Alaka Kur'an'da bu çöle. Ahsakal payda hevra dinozbe. Obit avra yani zamana sünnet haklı koysa ahine. Haram vurur adamız. Allah ahbay biriyle ihun biriyle vurur. Yara hankilerin zamana ula adam adamla ye uzuy adamla hanki la zamana abita ula kayla Qur'an'ı uçule. Çayız atlikati saygule vakibili çal. İhuna bara dinozbe. İlk payda hevra. Ve Allah khulal taati sabah adamla hakize. Sunela hanki sayerevnil at ve aklı barni iksab dinozbe. Ve Allah khulal taati bulacak al. Siz kunaylan sünneki kebil sabdinoz ve Qur'an'ı uçnira sunnatla deheveni ürünira sunnat ulekina yeke qaribi ki hanki sunnela mela ba aqle barni kebil sabdinoz ve kebilis muzkhulal sabi kebilis muzkhulal sabi sunnat tiskem kebilis muzkhulal sabi Muhammedin ve ihtira qomirtu tayana sola beri haq zikru tasbihler Yani duzakute durar, astagfirullahune, salavatun ile durar, cuma ile durar, kuluvakib hele durar, tacuz Qur'a ile durar. Dine var dinazı ihti datni murad dehena, ihti duzakni sabi, ve amma ve la taqasek az sabi, adam istaatli olur. Her adam tsağamur yani hangi tsağucu yurar, ça hangi zarurar, sabek ile obilurar. Otsa sunen jagar sanaat urar. Her adamla hakikat taat bu kuşak asa dinaz ve yela sanaat adam tis manfaat uruyla harc varalah Allah vanda ikim khulat taat dugagar dinaz ve ihsab la khulat taat usak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yer birli olsay vaçar bir adam Allah Resulü bilsay Siddiq unteçal marle qana agalle vaçar bir adam ibn Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mar çibeçal qiyamada bar Siddiq unteç ortsa biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İhtihal ki quvzura ganzabuza qutela ikhunte hadis miler her adam sünneti vuruyorsak eke Allah Resulü yeri irib qar sallallahu aleyhi ve sellem o irbat ten vaşin taati kendisini bir bağlı ikhile qarhebirik Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem siz Allah'ın şeyhi aqaqlasaca Allah Teala her adam tecrübe gilesabi tecrübe vahni gilesabi sizin sabah yaquzaq qoyib hele Ola ahsek adam tes manfaat urimela harc var dinle ve ihsabe ve la khulat atra ve la khulat Allah razı kuysak ola. Ve ama ihsak ez dinle ve niyet varis bahis aynısı. Niyeti ki ahal qasvaris aynısı dinle ve niyeti ze ahal khatadir ki ihsak al birute dahlar nişane niyeti ze nişa ahal khatadir ki asurar ses kunna niyeti khunsak asabi adam ira ayrısak asabi murtar urki qara ki izule sola izu behle bara bukar o izu behle paltar ki nizki hekle bara bukar niyet adam ne Allah vahanda Allah ne qarbarı vel avrat kap bir şey niyet bara bukar Talike hankilarlar kidaralar bara bukar niyet Allah vahanda dile işte qalba öyle hacet hebik kız miskin fakir evutsiz Mecid okulana, madrasa okulana, ani bir kimyala harc bares ile ihuna niyet var ediniz ve ahlak taat urar. Adam ne sahan kibiru, kel adam ne sahan kibiru, sağın arşadiru. Sallallahu anda taatiz urar, Allah hiç kesukule, sağurar, salikim Allah hiç harak okule urar. Sisa ahil mana ediniz ve niyet sabaha, sağurar pahru bares mahanda jagay maşinası adam teke pahru bares mahanda urar. Var ediniz jagay maşinası ile Fakhru bares. Jagay masinasını manfaat yesavuri seni. İha niyet sabdinoz ve İha niyet içal. İha niyet ki göre iş günah izurar. Sunel niyet içal iş taat izurar. İha anda hukute sabi yahir kayaları var niyet. Urgayzları var niyet. Tamam bu haller var niyet. Hatta Allah Resulü ashabı karbayı hele Allah'u yüz duru konu zamanla damsa de aşağıya hele ukar durğul hadam sura ama niyet sagabirle dam surayla bu gibi ukar niyet sagabirle dam surayla bu gibi ukar İhvan dediniz ve yala urkila niyetra sagabirle her melize viri taale dehebe karu hele sadehebe ki niyet varlar yan adam dehebe karu ise Allah ne karbarı bil sekanını iş huyke burşişreyler ise Arisa yakmala eriyan zamana
Habares uri ahdish waladi zaka tehbe kerevnila sahdish walera nuni birisi niyet birisi abi. Hunika sadaqatçı uğrar hacete karşı kale birisi sadaqa niyet birisi abi. İhtihalike cemilar çaves aynısı Allah irayrihanani niyetun nedir ledin azbe innamal a'malu bin niyeti yuqar Allah Resulü ve innama li kulli imrin ma nawa Allah Resulü hadis sallallahu amel te niyet hasib sabkar hatta hadis bak yazıyor rahliq asvar ile niyet var ile habar ile kal ile rahsakal sabır akhit samuz diyor niyet var ile var ile sabır yet almaz diyor yahtaş ki hayra da kal diyor İhtihar ki dinozbe nişo dursedes anesa be taat buk isek ki dursedes anesa be din İslam buk isek ki dursedes anesa be niyet virse ki dursedes anesa Allah ne akhriga ve Allah nişo sabi lebi sek lebi ana agla akhwaza qis nur agar sek wa takhas akhriga Allah